Hello, for class. How are you today? Today we are going to play Funga Alafia with instruments and make a little dance with that. Okay? Avui anem a tocar i a cantar una cançó que es diu Funga Alafia. És una cançó de Nigèria, ja que estàvem donant un poc la música africana. I bé, la cançó és molt fàcil la lletra perquè diu Funga Alafia, ase, ase. Come on, repeat. Funga alafia, ase, ase. And now the second part is the same lyric, but change a little bit the melody, okay? Funga alafia, ase, ase. Second part. Funga alafia, ase, ase. Funga alafia, ase, ase. Funga alafia, ase, ase. La traducció de la cançó diu Vos salude, així, així, ase, ase. Funga alafia es vol dir vos salude i ase, ase vol dir així, així. I té uns gestos la cançó, val? Més o menys faria Funga alafia, ase, ase. Funga alafia, ase, ase. Repeat. Funga alafia, ase, ase. Funga alafia, ase, ase. Traducció. Vos salude, aixina, en la meua boca. Vos salude, amb el meu cos. Vale? És més o menys una cançó de benvinguda que fan a Nigèria. Té també una xicoteta dansa que vaig a posar la música i anem a fer-la. I després ja comencem a treballar percussió i moltes coses. Val? Are you ready? Come on, we are going to start. So we are going to start to dance this song. It's really easy. It's not like Koken Karate, okay? No és com Koken Karate, és molt fàcil. It's really easy. We have only 3 steps, okay? Open, close, open, close, open, close, open, close. If we do that at classroom, we will be in a circle, okay? With hands together and make like this, okay? So it will be Funga alafia, ase, I stop, okay? I do it again, so it will be 1, 2, 3, stomp, 1, 2, 3, stomp, 1, 2, 3, stomp, 1, 2, 3, stomp. Funga alafia, ase, ase. Funga alafia, ase, ase. Repeat. Funga alafia, ase, ase. Funga alafia, ase, ase. Now we make this part. Sorry, I'm out of the screen, so I have to go to the center, okay? Funga alafia, ase, ase. 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 First part. Okay, very well. Now it's time to play. We are going to start now. We are going to start now with the triangle part. La part que tocarem és triangles, okay? We are going to have there the CD music. Aneu a tenir la partitura over there, okay? So, you are going to make half notes. Let's try with the music, okay? Triangle part.
It's really, really, really important that you are only making half notes, but you need to listen to the music and go on time, okay? It's very, very, very important. Now, second part. Okay, this part, ta, tiri, tiri, ti, ti, ta, tiri, tiri, ti, ti, ta, is the part that you can make in classroom with rhythm sticks, okay, or with snare drums. Now, the part that you made at class with boot blocks and casetes. Okay, it's a maraca, but you can make that with that. You can use this. Two, three, four. Okay, now the melody and the accompaniment. Hello, this is my piano, okay? My keyboard is not a piano, it's a keyboard. Ok, la diferència entre un keyboard i un piano, per als americans, el keyboard són els electrònics i els pianos són els que tenen cordes per dins. Este no té cordes per dins, este és un keyboard, ok? I have colors here because my little doctor is learning how to play the piano, ok? I també vos aprofitar alguno de vosaltres per a tocar ara després en boomwhackers o en els pianos que vos he deixat virtuals, ok? Accompaniment part. We only have 4 notes. Do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol. Really slowly, really slowly, really slowly. Vale, vos dic really slowly, molt, vale? Veritablement lento, perquè si no comenceu aixina. Al final acabeu aixina. You have to listen to the music and stay the beat, vale? Manteneu el temps. Do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol. Vale. Si es tocareu el piano the thumb will go here, the second, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Esta anirà així, esta anirà així, esta anirà així i esta així. Vale, tindreu que fer do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi. Vale. I'm going to make with one finger perquè per alguns de vosaltres serà més fàcil. Si sabeu fer aixina, feu-ho aixina, vale? Do, re, mi. Este no el toque, vale? Imagino que estic fent esto. És el que estic fent. 1, 2, 3, 5. Però si no, en un ditet, vale? I'm going to put the music and we are going to play, okay, the accompaniment. Are you ready? Yes? Let's go! Before we make the melody, here at the melody appears something special, okay? A síncopa, ¿vale? Veureu una nota que és una corxera, una negra i una corxera, ¿vale? Això és com si foren 4 corxeres, tit, 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 and the middle is together,
ti, 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 ti. En Kodaly, que és el que fa els talls, titis i estiritiris, diu que això es diu síncopa, 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 síncopa. Ok? Rhythm of the song. Síncopa, ta, ta, síncopa, ta, ta, síncopa, ta, ta, síncopa, ta, síncopa, ta, ta, síncopa, ta. Sí, vos farà gràcia perquè diu 5 patates, no? Vale? 5 patata, 5 patata, 5 patata, 5 patata, 5 patata, 5 patata. So we start. 5 patatas. Do, do, sol, la, sol. Do, do, sol, la, sol. The la is a little bit long. 5 patata. Do, do, sol, la, sol. Mi, sol, mi, sol. Again. Do, do, sol, la, sol. Mi, sol, mi, sol. Last time. Do, do, sol, la, sol. Mi, sol, mi, sol. Do, do, sol, la, sol. Mi, re, do. So, do, do, sol, la, sol. Mi, sol, mi, sol. Do, do, sol, la, sol. Mi, re, do. Do, do, sol, la, sol. Mi, sol, mi, sol. Do, do, sol, la, sol. Mi, re, do. Okay? Last time. Do, do, sol, la, sol. Mi, sol, mi, sol. Do, do, sol, la, sol. Mi, re, do. Repeat. Do, do, sol, la, sol. Mi, sol, mi, sol. Do, do, sol, la, sol. Mi, re, do. Now with the music. Please, if you can play with the music, don't worry about that. Okay, now is not time to hurry about the speed of the music. Okay, so don't worry. Next week you can play perhaps better. Okay. Vale, no tingueu por perquè vaig a molt a pressa la música. Intenteu-ho, i si no, o toqueu sense la música al vostre ritme, que lo important en aquests moments no és que anigueu en la música. Es pot anar mirant la setmana que ve. Ok? Come on!